Akpebe mi de kan kula Baniba TV jogan pomo le ye me kare jesi be nusinis ebe English dictionary enye do pa ike adam gbe na nya panya jo afi wo adogbolo de sare ike na awode ka plemi kala agbanya jo pa akpajia na mia agade nya jo pata ike evale mi sikam le do pie me nemi kenye chode jesi bele la message ko do pie ede kokblo koku na me kenye ngono la ne expanded program on immunization at the Ghana Health Service kenye Dr. Kwame Aponsa achiemu enya mere ike de kokblo be le Ghana du kome godole COVID-19 pe nya pa akpaje le ike mo hie pata be du kome vio ne waja gba ike wado atikia o ede jesi nemi be amenhle million we ever akpalafa adembla etonvo andre alafa atombla atonvo ene wole mere yike wudo COVID-19 pa atika ole Ghana to come godo kala ruye papaja ade je sibe ame million eni akpalafa asheke bla andre vo aton alafa atombla asheke voreke onye no vi yike wudo COVID-19 pa atika akpagbanto yike la fajia yenye bla ene vo ene kodi ko global ame million ene akpalafa eni bla adevo andre alafa eveklowi ene wonye no vi ka wudu COVID-19 patika akpagbanto kpakle akpa evelia le Ghana to come yike na be amengle million akpa alafa de kabla evo andre akpa alafa evewi ene kpakli bla adevo oton wudu COVID-19 patika yike ne booster dodo wona le Ghana to come kenye chode jesi ba dollar yike no le Ghana to come le yike mo wako petu ko to controller and accountant general department ba sere egbe dollar do le Ghana to come mote ko pe jikuku fe le wona ipa pazio kada je si ba controller and accountant general department do pa ike akpona dollar ope petunya oje le Ghana to come godua oya mara ike odi ko blobe le pe jinu gbanto ike va ya jinu pe ke bla for de ke gbo yo je be dollar no ko wo pe petu kale pe jinu e ma bla for atombo ike 25 February ye o je ba nene pe me yo na wa ko pe petu ka ba sere fifia dollar do fa ko ni be yo mo ko yo pe petu le ru pa pazio kale pe jinu aton ya man ke bla for atombo ike wako wo pepetu le Ghana to come kala pejinu eni ma bla for adie pejinu aton bla for adie egbe kala pejinu adie man kaka bla for eni egbe le jinu mama ye wako pe gale jinu Andrea bla for adelia kala jinu eni bla for adelia jinu ashekia bla for Andrea kala jinu awa bla for aton jinu we de ke bla for aton gba jinu we avie we asheki le dodo ye pe akpaji kenya da pata ye ke gale mi egbodom le do pie meneni mi kenya breaking news so ikami adari apana chine mia yenye be wodo akametia dole anyi klasi suba hunya de ikana tendo moda la titina squad ikana la wulugu senior high school ikana la west mamprusi ikana la north je pe nuto gama nje jode je si ba wodo akametia klasi suba what thing actor asi let the view open maso ikana edo moda la nuto ye akpaji ka de me ba suku vie o tendo le aploje le suku poji ika wo gre suku pe no mesi gada ole ikamo de ko global ndudu nyi mada ne yo papale kandudu mele sukwosio pakole echinunu manyo le sukupojia anyaro ikana be agbe etiko na yo alegbeta de fiewa wo tento jikula titina suku ye meika wo ajagba ika wo gla suku nu amesi gada wo kadongo va ya jojo de jesi be suku vie wo jagba ika wo ta ko akla nu fiela wo kala nu fiela wo pe akpajia wo na kakara ji suku vie oba wo pe he ika no ko dare nkuma na yo a yo ajagba ika yo atro asile won ti kala ka tonfo megba suku vie wo mo le do are ka pom ko kude nu fiela pa fo ika wa de ika wa alen kura yo podo do wana onti ika fieba wo mokpo man ko kware ka ika wo agado pa basinya kokko glota wo dola aploji ika wo je ablolo wana wo go male sku koji ika wo blenu na mesi gade ole sku ye me ko de ko globe le akamati kana wodua wajagba ikato wo hede sare ka jebo akona sku viewa na wo ache akoko anawla ngom kuku wana vo megbe kala bi fela pa akpaja wulugo sina high school wo ti koko dare anyi bole ikaman ngom kuku wana ole eji pakple suku vio kamya panu pola gei adamo ikamya konya jo pata iko va kamisi le do piema ako adara ya balanchi ne mi nyenkonye nate agoyo me peter selik jaru nyame ka trasele modanguntina pata le nyaje ope akpaji ye jagba yike wu ele nyajo ko dara agbana ji hafi metin ko do gbo le ye ma pe ne mi le mi apede ka owo lata